Steveni abanywanyi abine obuzani Jasper Aheba Endonga abine Ebonga Lameka Sentence John Bosco abine Asmani Alishe Atikarito Martin Omiyokemisi abine Kakoza Mubaraka abeni Omzani Okero Adisa Hamid na Musindo Silaji akatana bine Omzani Nyatunga Keno Andrew John Benja Pire and the Brook abine Juma Nasir Omzani Larry Kennedy Amena Kamsi Alani atoza atimu y'abanyabitiri abagarage kimserete awujuka omutende goalkeeper ni Apuri Godshot banyane bitu abagarage kimserete ya number 8 ya tambara pona mbora atoza omebabira ho muri 11 eta cross ni kwa mnoka okutambula muri bushanshu cross ya tambara pona mtanao bosha number 5 ya zakuzanache aninga ebintu 0 banyane bitu abazone FC yatwara chompira ya Martin aleta cross mnoka ninga shot number 8 yabasa kubaki ya linga mpira kuja throw in ya timu ya timu ya Zone FC Roine mpira bagushe mpola omu defense bachata mnapamba mpira shot number 5 aside ya Garati yata no way mpira tina mura gutwara ya crossinga buchache na timu mumisho obuna mpira na mpira kawoka tambura shota mpira basakwana tamutwe shot number 21 the midfielder aleta close abati kwamu now counter attack ya timu ya Zone FC Zone FC batambura mpira animisha number 14 ata I'm already there ndio mpira referee mpira sana muguteka ompao offside mpira muguteka ompao bagutanga mpola timu ya Zone FC guchache na timu ya Omumisho mpira gwo guchache na timu ya Omumisho ninga muchiga TV kangwa kro waza YouTube ompao okay bwana muchiga TV oh my god ulichi machona nasangane pakezi mbakoze kutana timu Omumisho wataira muchiga TV ya YouTube ulichi mwe oraba otine to kuyasata nikanokika akamarizo guchata mpola chance shot number 7 yasasa ataro ndo kuguru nyabro mukubani wito uritize agutata timu Omumisho bamulemesa goal kick ya timu ya Garage goal kick ya Garage ninga banywani bita ba Zone FC batunga chance awo babatunga chance awo mpo mpira gwa Yanga guchata na timu Omumisho leta cross ni wa mnonga ragati timu ya Garage as team select hamwe n'abanyani bita ba Zone FC refaja ni mukatanchira mpaho tari meshobi mpira nikugureba je now Jasper aino mpira leta close ni ngwa mpo mu bikondo is there asa kwa aho chance y'abanyani bita aba Zone Tinoro mpira Tinoro pasa kuba Alisha akiyaho leta close walete kwa mpo muri 11 na 11 ninga abanyani bitu aba Garage batare mirao Baragalat select batate na timu ya Omumisho mpira batagweme mbire just omuchoka cyo kubanza batunga chance shot number 6 barejo mpira atagutira mu katimba zakwara mu MP katukireba aha kateba mpo azina lebeka mpaka aho turabasa kwa turayitira aho henyini aho tunakwika throw in ya Baragalat team select guchache na timu ya Omumisho aleta throw in shot number 4 aleta close ni mwanonga and now mpira ya basa kubata kwa taje guchata na kuja Omumisho asasa mabadilisho It was a massive one. Indeed. Nkamaka no shagoro tiagireba. Mwana ndakushaka go.
yenda kuri organizing okwenja kwa makanake obekini so makanake kurebukaho omwe abantu ba sports analysis of Western Uganda bagenzi bawo kandi turi ha mukiga TV live on YouTube abuzimazima hamwe na UBC Mpikahona twenda kwasima ba chairman LC1 zibona yabakijana indeed ejo team garage select team ya ba makanika bona bari muri barakuba koze tournament bi hamu team eji ebakweta garage select okay umurika shari twenda tukure team niki ana na medio okay ninga abanywani bitu mwena abayitira hanu no kuzirangu yawa otaka itirawo yes kwa chango mnonga etalanta ne talanta yawa so jeno sasa wewe rekisha kandi nizagaruza mako kumzinda mako manarabya mumpora akarabya mushe kwa kuna mu next year ajacha bere muri na kumuza okay Fatwas TV na wari live bina bari kukota ku chimnonka mwebale mwena abari kuzachi ndechi kukora tabisho UBC Western Uganda wena kandi oraturi chirisano kujangu wona love of sports wona kubanje misano ebina rugano muri bulenja bwisoba kuba aim itu ndachika na muri bulenja bwisoba nasaka bratumuka omadachiki 11 ari mugori zibiri just omadachiki 11 zonka gori zibiri ezabanyana bita ba Garage Select akandi bazigatira batayibita ba Zone FC ompira kushiro no kugenda chimomesho team chairman MK is our brand ayebare munonga chairman Toyota mtukwebaza ntwenda kwebaza apore katwire organizing a chairman ntwenda kwebaza a Gerard ntwenda kwebaza wa team chairman ntwenda kwebaza abantu mwe bare kwisha a Dr. Karema yebare ntikunda munonga yebare kwisha ntwenda kwebaza RCC wambarara state niwe bare kwisha amomo chendo mmesho ompira gutete na timu misho bwati mbara Galaxy team select bine goals ibiri siro banyani bitu aba Zone FC ningo mpira ni mwa atandika echo mwene kwa mna tisa ba Garage mwene kwa mna suta maga wa hizo mpira kwa hinika eshayona mchata baba mpora shaka ba 5 amto cross ni kwa mnoga misindo mpira ya kushanga mchata mpora poda kunoza mu bikondo he's gonna score agokipa mpira ya kuyao goalkeeper mpira ya kuyao goalkeeper omupira ya byoninga kutata na timu misho ebintu byabakari mbara Galaxy team select yababerayo kuchata mpola ompira kuchata mpola close chena batu yata mpola ka close kwa na banywani bita bamboze ame bebembirwe Aisha okay ngena dimwe okurga hano omuri burenja bwisoba ninga iwe wena ori hanuya orateka noha oraza kurabaho kubagozi nibiri omuri busha mbara Galaxy team select bachine ibiri omuri busha substitution ite avaibu ebembirwe Baram na speaker tashobia vibe niejo erumu mwe barobo hajizina thank you for a job well done yes Baram oyo muwala wali wobogenda wali kuba mupira no kujangu bulirwa hagati ya mbara Galaxy team select na banywani bita ba Zone FC ninga Zone FC bashiraho mpaho yese ya blue yani banywani bitu aba Garage yes ile red ragati ya Garage na banywani bita Zone FC midfield pira baita closer ninga ya brand position number 21 analeta close pola on midfield alisha attacking the team ya Garage batina mana obo kachompira kabuyonga za goalkeeper ukipara butani chilao mpo mulisha tu kitata mpola Jasper Wagwine close to the center Zone FC a close kali simple chance ya banywani bitu aba Zone FC mpira gwa bakara ompao refaria taamu kumsemu there is no handball abaku tamna pola na counter attack anaweza mrefaria ni offside ninga refaria mpira kubrenda now ya batambusa akalaina anytime close is coming kina ogere bamwetaka mbu kushafika ogere bamwetaka ariko muri barahona uwarga omushaheju muri Kampala
Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.